yewe yewe gadata we iki gicaho ikindi kivayo kirababaza araka birimo ko dutangiye n'udukoryo gusa ntiwamenya ko ari urukundo we urabe umusobanuzi nagarutse mujyanye ni Telescape mugasobanuye how Henry chance yagafashemo how uwitwa Tafu nawe yagafashemo agafilme k'urukundo ubundi Rwiziringa yarambajije ngo ubundi kukikunda filime z'urukundo ago wonzashaka urabe gutangiye filime ya filime k'urukundo ndetse na filime y'urukundo oh mwarebye ibihinda byinshi nabagarukiye kurikira filime umusore wicaye hano asa n'uwakubiswe ndaza kugira kuri telefone filime itangira ituje icyawe filime itangira ituje icya uzayitinye imbogo ntangiranye uzazitinye urumva ya Mesubiri sana ati mujye nategereje cyane sa Tony ariko Tony utangiranye witwa Tony izina kurindi nimepata taarifa zako ati mujye namya makuru yawe naelewa situation yako ati mujye situation nayumvishe ati ariko sasa hivi ati ariko akakanya ni kwetu ati mujye hani wacu dereva wamejaa ati mujye akazi karabuze sasa uyu Tony ameze muri gushaka akazi mugenzi yarakubiswe yaje Kigali biranga ni mshikaji wangu sasa ya yambaje umuntu yambaje Prince sasa Prince nawe ni nkubiswe iraho muvandi ko twakubiswe byagenze bite sasa nimekuelewa ya ati mugende ndakumva natamani uelewe kwamba sijui mimi nakusaidiaje kwa sasa hivi ati ariko mugende ndashaka ubanze wumve ati nanjye ubwanye ntago nzi ikintu nagufasha akanya sasa abatanzania bameze nk'abanyarwanda umwiyambaza uri kugira ngo umugishe inama wamara kumubwira ibibazo byawe kuyo ubwo zo kurabigenza ute Alafu isitoshe ati mugenzi ndo anayefanya kazi ati mujye akazi kose nagakora kupitia yeye ati niyo yabagusyaga kugira gute gwicunda n'ibiki byose ni kazi ni mlishe ya mimi ni mtoto wa kiume ati genda umusore nakora nahiga mtoe ujue sori byaranze kigarira munani pata wazo kuna wazo limenijia kichwani ati bya kintu bise ntekereza kuna mzee ambaye namsikia ati bya hari umusaza numvise kampuni yetu ati afite company yani ni kazi uwe dereva bila ati mugenzi ushaka kumufasha kujya mutwarira sijui ati sinzi uri kubyumva sura ariko nubwo yicanga afite agaperime uzajya wicara ukanuye amazi ukagira ngo ntuzabura akazi cyane msikilizie ati mugende njya ngushaka kuntu mwumva nikishaongea naye ati mugende makuganira nawe feedback ati mugende bakubita feedback nuko dutangiye filime naje mu myuka myinshi filime ndabigezaho filime yiswe First Love wiki lakini kundo bimeze bite ucyumva iryo zina kugira ngo mugende nkubwire ngo filime ku rukundo abantu mwirizwarizwa mwanangu niangusha ati mugenzi urakoze cyane ya mugenzi we yiyambaje aramubwira ati giye kurebera umusaza umwe urebe ko yagutama umugenzi agakabu ugitwara urebe ko wagitwara abantu cyangwa se ujye umutwara ya musigira gitanu ya sore nawe afata akamodoka ke arakatsa yaramusuye kugira ngo umubwire ibibazo bye bimeze bite bine ndayitangiye ko ntabwo nari merutse we uyu mwaka nakubwiye ngo uyu mwaka ya mutaniyita bosi ya akabazaniye ngenda nakubwira ngo musobanuzi Telescape bahereza n'izindi nyinshi muranzi na cyane uba wanansanga nko kuri YouTube uzajya kuri Rwiziringa TV show kambura ibyo ntabwo bishoboka sibyo none ibyo ngibyo rero nibyo tubivuyeho hari izindi nabasobanurire bose mecawi urongo house urongo tani in Africa zose zica kuri Telescape werega nanjye ndi kuba nzicisha kuri TV ya ariko bana ko website mujye mushyiraho utuntu tw'udufaranga ko kanimero ko karaharita sura kinga hano yarashomereye bimeze bite First Love ya filime yitwa bimeze bite nanjye nabasenge kubasakuriza ya Ona chizi unaona sore barano bicaye ari kwikina mugenza akagemo
bagafashemo ntabwo ngomba kugasomera mwiza gusoma ndabizi nanjye ntabwo nsomera ntabwo sobanura badasobanukirwa urumva umugore yaratashye mugenzi mushuti cyangwa se Tony yari yicaye hano mugenzi ari gukina akagemo n'umuvandimwe umugore arataha madamu aratashye madamu meze gute Hi. Uko poa? meze gute meze neza Poa. okay umugabo arahaguruka madamu arahobe uruguru umugore amuhobera Poa. meze neza ho umugabo twabonye ko nta duceri yifitiye uraba ukuntu umugore amwakira ho aramuhobera Poa. meze neza ifaranga ryabuze navuga ijwi nirive mu kanwa muhe ijwi ryanyu yishyura ngaho ufite muhe ijwi ryanyu yishyura ngaho ufite umugabo jano umugore banza afite akazi banza umusore hano nta kintu hariho ariko umugore akaba agafite yabitekerejeho tugere dukina Uko sawa? kose umeze neza cyangwa uri kujijisha Sikia ndugu yangu. umva umuvandimwe yabibonye ko umugore amuciye amazi mu maso ye Acha mimi nisepe. ati mugenzi reka nshaka ukuntu nipasi Shema yuko sawa. ariko mugenzi umuvandimwe ntabwo ameze neza cyangwa se mwishywa wanjye mwishywa ni iki bari marume ibintu by'indimise shahu Poa basi na mama. ya Vipi? Poa. sasa turi kumwe umusore aramusize ariko aramubonye aramubonye umugore amuciye amazi amureba umusore yabitekerejeho ako uyu mugore ako mada dore guta umutwe ifaranga iyo ryabuze Simu inaita, mara inakatwa, mara ikiitika, haipokelewi. telefone ndayihamagara inshuro imwe igacikira indi ukayifata bimeze bite Sio kama vile ambavyo mimi nimekuzoea. ati ntabwo ari gukina ari kumenyereye Mimi ndi kubanza gusoma ku cyayi ninataka mfanyakazi shaka umukozi ambaye hana longolongo. Mambo umukozi utashagaraye Yasiwe mengi. udasagaragurika na awe mfanyakazi muelewa. ndetse aba ari umukozi usobanutse umeze neza uri aho ngaho nyine umeze fresh. Okay. Sawa, kama Sawa. kana Niba yabonetse sasa, muombe Mungu kuche salama ati mugenzi turasaba Imana imutumye agera hana amahoro nta kindi. Nuko bakiri bivugira. Ama umwelekeze. Cyangwa se umuhereze direction arangize ahagera mu kubita location. Haje na unitambulishe kwake. Ati nurangiza mugenzi igaragaze. We ubwe. Ho. Aha. Okay. Basi na ni dereva kabisa aliye qualify. Ati ni umukozi kandi agomba kujya atwara imodoka bimeze neza. Basi apana bajya baza kuduteka imitwe ngo baza gutwara imodoka nk'aba Erahi. Sasa Erahi. Taji. Sasa Erahi ngo ni umusizi ngo ni n'umushoferi. Ni shoferi biki? Nawe ko ufite perimi. Ko perimi ikize. Ntabwo se ko mufite ngo zimwe zo muri Kongo. Perimi yo muri Kongo. Jate perimi zo muri Kongo naba yarafashe. Nizazindi ubongeraho amafaranga bakakongeraho ugafata si. Dengo ntwara ngo ni kamyo. Nera ino umusizi. Ya, kamugereho. Ya. Turi haje hano. Go. Ni umukira ashaka umukozi. Umukozi baramubonye. Ya. Kira kudukuna bari kugasuta ari kugakote. Urumva? Atanikozaho imyenda ariko atanikozaho imyenda itamukoraho. Sora ari hano n'umugore. Umugore yaraje yarakaye. Umugore yarakaye. Sasa umugore nibwo akiza. Turakajinyazanye. Bimeze bite? Yarakaye. Bimeze bite ko yarakaye? Madam. So. Okay, none iki? Undafite dufaranga. Unisamehe. Ati mugenzi mbabarira. Nilienda kutafuta kibarua leo kwa hiyo sikufanya kitu chochote mundani. Ati ariko mugenzi nagiye gushaka mugenzi ahantu mbona akazi ariko nta kintu kimwe nabonye ntabwo nabonye mwayo kugira ikintu nkora hano mu nzu. Hakuna chakula ndani? Nta kintu cyo kurya kiri mu inzoga hambawe. Ho! Bimeze bite? Anajua. Ati ndabizi. Kwa muda nitafanya kila kitu kwa ajili yako. Ati ariko mugenzi ndakora icyo cyose mugenzi ku mpamvu yawe. Cyakubwawe. Yani siku nzima nahangaika na kutafuta ariko umunsi wose maze ndi kwirukanka umushakira amafaranga cyangwa ugaranye ugaritsinda ndi gushakira amafaranga hakuna chakula nta cyo kurya kiri mwizo. Sasa ureba umugabo uri hano umugore arataka mubaza ibyo kurya yaravugiye mushaka amafaranga ho
Babe. Narababwiye ngo iyo nta mafaranga ufite n'abakobwa ujya kubatereta ugasanga bari mariye. Kandi ari bari zingo. Nimekumba msa. Barabuze n'abagabo ariko iyo nta giciro ufite ntuburi mwo mubare wabo bakeneye. Kwa muda basi nitakuandalia kila kitu. Ati mugenda gutegura icyo kurya imigenzi tekereza gatoya. Tena isichukue muda. Nibifatiye. Kuoga. Giye koga. Choka nikuche chakula. Ati ngaruka nyuma y'umunota umwe. Sanga nibara bitekesha gase y'iki. Giye gukoresha amaji. Umugore niza niya zambamba nabibonye. Sasa umugore afite akazi, umusore nta kazi afite. Umugore ari kukamukandisha. Turashize. Bimeze bite? Bimezwe festival. Abyumva nakurukundo. Hivi why tuachane hivi batusna akana kari mu mugenzi kagira kati mugenzi ati ntago twagahuye gutyo kukutana hivi ntago twagahuye gutyo mugenzi why tuachane wowe nutiranya mugenzi turekane gutyo batus badonko chini ya akaririmbo kwa mimi nizike baro filime nuko imeze unesinge kwa vyema mugabo yavuye hano ni umukire mugabo ni gagari ukuntu ariko bahagarara ubundi turahagarara ntibahagarare turahagarara ntibahagarare hagarara umwana we hagarara hagaza Dia Rahma. Rahima kobwa yitwa Rahima. Nina habari njema. Mfite amakuru meza. Ukobwa uri hano uri mutemba shyushyu. Kesho kutakapokucha asubuhi, ejo mu gitondo kare mu cyakare, dereva wa gari atakuwa hapa. Umushoferi w'imodoka azaba ari hano. Hivyo sasa hagati aho ngaho hautaendesha tena gari kuanzia kesho. Ntago uzongera gutwara imodoka guherejo. Sasa filime uyu mugabo azanye mugenzi atumya wa musore twabonye muze Tony ajya twara uyu mukobwa. Uyu mukobwa nawe atwara imodoka. Urabyumva ute? Umukobwa ari izunguza. Arakuzunguza umutwe. Aricarira. Lakini baba. Asa papa. No. Oya. Nabya papa ejo uzatangira kujya bajya bagutwara ku modoka. Tuna kupatana hapa. Bagiye kujya bagutwara utazagonga imikindo urumva. Utazagonga imikindo. Abagabo bafite ubwoba. Aya mambo ya kuingia barabarani. Barabara zina mambo. Imihanda feruze zabayitanje imodoka zikubitana abantu bari kunywa bakagongana. Kuna watu wanabugia mipombe na hanze abantu bari kugonga imikindo nana ushaka gutwara imodoka ukomeza gutwara imodoka ngo ufite perimi. Perimi y'iki? Kuja kugira umeme. Na ama dunia itakuja kunicheka. Sijui unanielewa hapo. Nasize ni uri kubyumva. Umukobwa yitwaraga kandi urabizi witwara ubujya ushaka. Uzana umusore umutwara. Sawa, nimekuelewa. Okay, ndabyumva. Okay. I love you. Sawa ndagukunda. Nakupenda. Ya. Sasa umukobwa uri hano yitwaraga yikoreraga icyo ashatse. None bamuzaniye umuntu umutwara. Umuntu ugiye kujya umutwara n'umugabo w'umugore. Bimeze bite? Umukobwa yarivumbuye igishoferi byo ngubu byabuze akazi bikaza kugashakira iwanjye. Kwa nini eti? Kwa nini? Ute mubura akazi mukaza kugashakira iwacu. Mwazagiye ahandi mugashakira ahandi akazi. N'inganda zirahari mutaje gushakira iwacu. Umukobwa yarivumbaguye. Iyo mu rugo muri ingagari wakugenda baba batongana n'ubukina bayivumburira. Twebwe batwikorezaga ibikarayi. None ako Sunge kwa mimi nizike baro mapembo unesinge kwa vyema ukaba yajane yicaranye n'umugore. Urugo babicaranye nije nyori. Babe. Riratambuka se wapi nta faranga. Amafaranga yabuze shabira hera byose. Nta rumani nta sheri. Kesho nitatoka kidogo, kuna sehemu nitaenda kwa ajili ya kibarua. Atesha mu gitondo mugenzi agenda mugiye kubw'impamvu z'akazi. Ushaka akazi. Hara nakabonye. Wapata kazi? Wabonye akazi? Yeah, sure. Akabonye kabisa. Sina uhakika sana. Akabonye kabisa ariko sindishwa neza. Kazi gani? Akaye kazi bwoko ki? Kazi. Udereva tu. Gutwara imodoka. Amini kumwendesha mtu. Ati buje no gutwara umuntu bisanzwe biraho ngaho. Umugore aririre. Okay. Shingapi? Angahe? Angahe? Namaanisha shingapi? Ndavuga na amafaranga bajya kujya baguha.
250 kwa mwezi. Ati mugenzi mujyana ibihumbi 250. Sio mbaya. Okay. Tusaidiane majukumu ya mtu. Acha turajya dufata nyine uzane dukera inzane tundi tu. Tuhurize umugore uko nabyakiriye. Umugore baramuhamagara. Ako mada. Madamu ni afata telefone. Afata telefone. Urandeba iki utayiguze? Urandeba waguze telefone wowe? Umugore agiye gufata telefone arikatira. Nyagasani. Ako umugore ujya kuvugana na bosi wiwe. Kumbi sina bosi. Ako niba ari na bosi utahitagenda. Bimeze bite? Filime nayizanye. Naka filime ku rukundo. Bimeze bite? Ukarije. Baracya mu gitondo. Ubwo no kujya guhiga. Niba uciye mu gitondo mujya gushaka igikarayi, bamwe bipanga mu gatsata, abandi bajya kwipanga za karuma. Nitwo duce nzi. Abandi bajya kwipanga hehe. Mukajya ku ndege, ko yagiye gushaka akazi tu. Yaje kudepoza ibipapuro. Ni nk'ipapuro nk'ijana kandi yakobye kuzana perimi guza. Aragenda kasana n'amadiploma. Wabonye ko n'izi ndimi? Bose bimeze bite? Nitwa Erahi n'izi ndimi ndi umusizi. Makaze ntahe. Urebe. Ako umusore. Kwa hiyo wewe Erahi ni izina? Ndiye unahisi kwamba unaweza kuwa dereva? Ese mugenzi, ati mugenzi utagiye kubiba kuzaba umushoferi wanjye neza kandi uzafasha neza? Kama ulivyopewa maelekezo bosi wangu. Ati mugenzi nkuko mugenzi wabimbwiye. Nzabikora uko ubyifuza. Funga icyo kifungo kwanza. Funga icyo gipesi cyawe ugavana agatuzo ngo kameze nkaka inuma y'inunguru. Ubundi nishaka kwivuga mu Giswahili ko yango ngiye nayivuga. Funga icyo kifungo kwanza. Funga icyo gifungo cyawe ufunge uhisha ku gatuza gato. Gatoya katarimo imbere, karimo imbere. Arafunga. Gayo nguko. Shayo twashomere baratumenyera. Kandi uyu n'umugabo w'umugore. Nakubwiye shaka ipinda hakiri kare. Arafunga. Akwigira umusitari hano. Murakoze. Jayi mukire mwe gukandagiye. Guhita umubwira ngo boss, gwikirenge cyanyu kiri hejuru y'ikirenge cyanyu. None mubwiye guvuga ipesa aramushimira. Okay, sawa. Ndabibonye. Ako ibi byanditse hano ni ibyawe sha. Kufite umutwe munini. Ari byo bisatsi. Ako ubwo uzajya utwara imodoka ntugonge niyo misatsi sha. Niyo misatsi ntabwo izayifata muri ntuze muri televiseri. Lakini sidhani kama unaweza kuwa dereva mzuri. Niba watwara neza nta kibazo ufite. But anyway. Okay, agataho ngaho. Nategereje ijambo ry'umukire. Igisubizo tegereza gatoyi. Abavuga nk'umukire. Sare yarategereje. Yatebeje na sentire iri nandi bari kosa rya kwimakaza mujye mutebeza iyo mihambirwa yanyu y'imishati. Mba inyigisho mbere mukaka kubyumva. Mujye mutegereza iyo mihambirwa urafungura igipeso ugiye kureba umukire. Brave. Musore yicaye hano. Inyubako barimo n'inyubako niyo. Nkaka mba nicayemo ndi gusobanura agafilime. Bakageretse rimwe gusa. Bakageretse rimwe gusa ijwi ritambuka hakurya. Ukanyumvira nkira hakurya. Ubwo ntigasakaye tu. Kobwa yamuzanye. Safira umukobwa bazanye. Umusore arahaguruka. Ndundu. Madabo umeze bite? Tony. Sasa unakwenda kuanza kazi rasmi. Ugiye gutangira akazi. Kazi ile uliyoletea barua ya maombi hapa. Kara kazi wasabiye kuzakora. Uriya mugabo uri hano. Na itakuwa ni kumwendesha huyu aliye binti yangu. Nugutwara uyu mukobwa wanjye gusa. Anaitwa Rahma. Yitwa Rahma.
vuga nk'umukire. Rahma. Rahima Ndiye atakayekuwa dereva wako. uyu niwe mushoferi wawe. Nimefurahi kufahamu Rahma. Nishimiye kukumenya Rahima. Baba yako amenieleza vitu vingi sana kukuhusu. Bansobanurire byose ugenze kuri wowe. Naitwa Tony. Nitwa Tony. Okay. Karibu sana Tony. Mimi naitwa Rahma. Nanye nitwa Rahima nkuko papa yabikubwiye, niyo mazina yanjye. Sawa. Urakoze. Yako itakuwa ni moja tu. Ikintu naguhamagariye ni kimwe. Kuhakikisha anakwenda salama chuoni. Umenye neza ko yagezeyo ku ishuri. Uri salama nyumbani. Ndetse ko yagarutse mugenzi mu rugo neza. Atakuelekeza pia mizunguko. Kobwa yiga muri kaminuza. Wapi na wapi, lakini usalama wake lazima uzingatie. Ahantu hose azakujyana uzane n'umutekano wiwe. Nimekuelewa boss. Bone no kuba naka bodyguard ho gake. Tony. Sawa. Tony nkubwire. Huyu ni binti yangu. Uyu ni umukobwa wanjye. Miaka 22 tu. Afite imyaka 22 gusa. Tunaweza kwenda. Uravuga buri hano. Huyu ni binti yangu. Ubundi reka mbivuge mu mvugo yanjye. Sibyo, uyu ni umukobwa wanjye. Ana miaka 22 tu. Afite imyaka 22. Mbyara wari kurya neza. Tunaweza kwenda. Dukomeze. Upatie funguo na kuonyesha gari gando. Ufate urufunguzo ko ntake mu modoka ubundi utangire utware. Uriya mugabo aramwihanangirira ngo mbyara wari ukanuye amaso. Arabakubwiye. Papa. Jewe iki? Kuna nini tena binti yangu? Bimeze bite umpamagariye iki? Mukobwa wanjye. Nini unamwambia kuhusu umri wangu? Umubwiye. Paswa ajue. Ilikuwa hakuna sababu ya kumwambia umri wangu baba. Urabe. Kuna nini tena binti yangu? Kwa nini unamwambia kuhusu umri wangu? Ese bigeze kwa cyumbwiyeho. Ilikuwa hakuna sababu ya kumwambia umri wangu baba. Ese kuki wakabona ubwo ugiye kumusobanura ukamubwira ibintu byose byanjye. Kizi vizuri. Kandi kintu amubwiye imyaka yiwe 20 yonyine n'ibiri. Lewe. Kuki mubwiye imyaka urabe mukobwa. Bisubiye inyuma gato mwihangane sorry. Papa. Ntabwo ngira gusubiza inyuma. Samahani. Tena binti yangu. Bimeze bite kandi? Kwa nini unamwambia kuhusu umri wangu? Ese kuki mubwiye imyaka yanjye? Paswa ajue. Ni ngombwa ngo ayimenye. Kubera iki mubwiye imyaka yanjye ribu na ushaka ribu zamufunge nari kintu yankwaye. Tega amatwi wumve. Ribu iri hanze hanga utayibwiye imyaka yakiri kare ntiyazagira. Na kama msikilizaji hajui maana, anajua maana yake. Ribu yo muri Tanzania ubwo ni tibu sibyo amwihangane. Rega ribu nanavugaga ntago ari yacu. Chukua maneno yangu alafu ishi nayo. Ya. Umukobwa arababaye umusore bamubwiye imyaka afite. Ako papa unyisura uzinga imbere y'umusore sha. Umukobwa yagize ngo ni igisore yitomboreye. Ako papa unca amazi. Umukobwa yararakaye. Mu myaka yanjye abashaka kwikuza. Ya. Umusore yaje hano ati ibidokima byiwe arazingazinga. Umukobwa yavuyeyo. Hi Rahma. Tony umeze ute? Rahima umeze ute? Hagati aho. Unahitaji kinywaji gani nikuletee? Ese ukeneye ikihe cyo kunywa mugeni ngo nyikuzanire? No, I'm fine. Ntacyo kunywa nyene ngiye meze neza. Are you sure uhitaji chochote? Umeze neza nta kintu kimwe ukeneye? Ati meze neza ntari. Okay. Umukobwa atangiye kwitangirishwa udukeya. Umeshaona gani? Udukeya. Okay. Ati ukeneye. Ari kwirebesheje. Ako muko. Tony. Kwani una miaka mingapi? Ese ufite imyaka ingahe? Reba umukobwa uri hano. Ako muko. 28. 28. 28. Aragereranya. Sio mbaya. Agari bibi. Nini? Bimeze bite? No, nilikuwa namaanisha si umeshaiona gari tayari. Yeah. Atubite nakuya sana uruhusa gutwara imodoka. Okay. Sora arahaguruka. Umukobwa uri hano ari kubaza umusore imyaka. Ejo mu gitondo nakazi niko bimeze. Umukobwa yirebeshe imirari. Okay. Dare mirigezi nababwiye mujye mureba imirigezi. Arasinzira, aramufiringa. Umukobwa mu gitondo yamaze kumukunda kare. Hari umusore afite umugore.
nabonye igikwerere I feel you. Araka ndamutsindiye bakanuye. Abakobwa mugenzi baraturakari baradukaniriye. Baramuhagurukiye. Nokaka muhagurukiye. Umusore arataha. Kumugore we, umugore arahunga. Nibyo bidutera imijinya. Kumugore mbiswa. Babe, una nini lakini? Asa bimeze bite baby? Sijisikii. Ntabwo mbyene ndi kwimva neza. Haujisikii wakati mimi na tujaonana mwezi mzima? Ati mugiye tumaze ukwezi mugiye tutabonana. Fanya hivi. Ho. Ubwo batahaga nibagire. Ati kukiri kunkora ibingibi. Ubwo ribere. Nawaza tu kukutana. Ho. Icyo ushaka no guhura gusa nta kindi nicyo ngicyo nta mafaranga uri gushaka nguzane. Kazi kubeti tu. Ho. Lakini ndio maana mimi nikatafuta kazi kwa sababu. Ati mugeni niyo mama nishatse amafaranga mugiye kugira ngo nze mugiye tuye twunyika amafaranga dutayateye dushaka ukuntu mugiye twabaho. Umugore uhembwa menshi ntabikoza hajya gusoma nakubwiye ngo mvana hiyo ngo to yawe mvana izo ncabe. Gwiki? Ifaranga iyo zabuze intoki zirabiha. Zimwe mwikoreshwa ku muntu zita zihinduka incabe. Afite dataki twiza. Imbavu mu ntoki. Amukoza wendisha mahwa wambeba we. Aramugore yarakaye. Baki peke yako. Fikira wenyine mu buriri bwawe maze nk'isanduku ni moruge. Fikira moruge ya wenyine. Uri yarakaye. Umusore byaramuriye koko. Oh! Umusore byaramuriye ni iki kitubabaza ni iki kidushengura. Oh! Ya. Ndi munsi. Yitwa Rahimana umukobwa. Iyo twabibonye. Muzahurire mu kazi. Atangira gusinzira, atangira kurota. Okay. Ari kwicara kivuga ukuntu byagenze kare. Tony. Kwani una miaka mingapi? Ese mugenzi ufite imyaka ingahe? Ari kubyibuka ukuntu byagenze. 28. Ite 28. Wow. Okay, wow. 28. 28 gutera yo 22 yanjye. Iyo ngiyo ni 50. Mbaya. Ntabwo bimeze neza, ntabwo bimeze nabi. Nini? Ntabwo bimeze nabi se bimeze neza gute? Nabazaga aribajisha. Yeah. Umukobwa irane yagurukiye umusore. Okay. Ako musore. Ari kubyibuka. Ho! Ari kubyibuka. Gisore kigikwe. Ajya umusore ni igikwerere ni kizungerezi ni iki? Erega ntago tuba twiyiza amazina. Ya. Dukomeze filime yitwa First Love. Ugenda agasobanuye ku rukundo. Umusobanuzi Gerard Escape kabagezaho. Oh! Aho uzagasanga hose zakarebe haba ku DJ, haba kuri website, haba kuri Facebook, kuri YouTube cyangwa kuri Instagram cyangwa ahandi hose. Uzakarebe. Oh! Ya. Dukomeze filime. Ukomeze iki? Waitu wachane hii Batusna bati Saratangiye akazi ko gutwara yinjiye umuhanda kazara gatangiye agiye gukorera ifaranga mugenzi ngo arebe ko yatangira guhereza umugore ariko ya mugenzi yatangiye kugaburira umugore afite akazi kamuhemba amafaranga menshi ariko atangiye kukamukandagiza. Okay. Tony. Si swali. Ese ngubaza ikibazo? Yeah, sure. Baza ntaribi. Anyway. Okay, agataho ngaho. Ntarakubaza. Abana ya Pro Max. Oh! Ultra Pro Max ya 17. Ya nini tena? Iyi ni ikimpereje. Ni zawadi yako? Ifate ni impano nkuhereje. Zawadi yangu? Kubwo makira bateresheje amafaranga. Impano Upokee kwa ajili yangu please. Banza uyifate urantwara nta kindi dushinzwe. Bavuze ko ntwara impano nkuhereje no yangu mbwira. Nakuomba Tony. Ati bigenda kwinyiza ifate. Sura bitekerezaho. Tony. 17 iPhone. Arayakira. Arisekera. Na mahusiano? Ese mugenzi wa mu rukundo.
Haya ni maisha yangu binafsi. Umusaraba gibera yaka mugenzi nawe utatwa wahitwikiriza. Ndani kama naweza nikakwambia. Ati buno ubuzima mugenzi bwanjye bwite ntabwo nakabaye mbigosobanura. Ho. Una mahusiano? Ese mugenzi wa mu rukundo. Samahani. Ariko hagati aho ngaho. Binafsi. Ati buno ubuzima bwanjye bwite. Kitu chochote kile. Ati bugenzi ntabwo nakabaye mbigosobanura byose. Okay. Okay. Ningoje nakuja. Kingura imodoka ntegereza gato ndaje. Ntegereze hano. Umusore akazi atangiye agahuriyemo n'ihabara n'uwizahurire n'uyu nguyu mu kazi kamwe urebe umukobwa avayo umukobwa yamuhagurukiye umukirari yaramuziritse none yabonye uwo bagiranye basohokana aratambuka ingendo niyi ako muko mbona kama simuelewi uyu ntabwo uri kumusobanukirwa vipi kama baba yake akijua itakuwaje ese papa naramuka bimenye mugiye kwa kujya ampereza impano biragenda bite ira telefoni bigura amamiliyoni n'amamiliyoni asije kumletea matatizo kandi twumvisha amafaranga muhemba zo bure ese ntaranze ibibazo kwa kweli ya sari yabitekerejeho bitekerejeho ya kubanza no gusoma kuko kunywa ubundi baravuga ngo yunywa akantu uri umugabo ya shandarenze ariko no gusobanura filime uri kujya ufata n'akantu ku ruhande ikibazo ni uko nta bantu namamariza bari batangira kuza mujye muzana no kutwo dufaranga njye mbanyurizamo n'utuzina twanyu njye mvuga nti ndi kunywa kano niko kamfasha sibyo kobwa aratashye umusore aramuherekeza agomba no kumugeza mu nzu agakinga akamenya ko hamugejeje amahoro sawa so basi nenda home urakoze reka ngende sure aka kanya se ugende mbona mapema sana aka kanya wewe tutese kandi tupate chakula then ubanze turye ubundi bane oya ko sawa ati mujyamize nyumbani ati nasubira mu rugo agiye kujya umukobwa aramo ibi bintu nababuje kubireba ariko ngiye kubibereka rimwe ku inshuro imwe arabukurura gwiki umukobwa nta mikino afite ako tombe ya umugabo ndamutsindira ne ko tirike ya mbere hari abagabo tuba twihagararaho utapfa kudutakangije amasura atari ya ntayo ako aba bagabo ubundi baba baraturutse ako ubwo uri hano niba ari ukumukunda niba ari irari ari no kuna yicariye gutya yifitiye uturari twiwe ariko mugenzi umukobwa banza yaramukunze bimeze bite hari ukuntu hano uri umwana wo mu ngagari baba bagukingirana batakwemerera kugenda sore yaratashye uko bisanzwe mu rugo rwa n'induru ako baby kureba hano ako hano mu gikapu arebye mu gikapu uryo yabonye urebe sasa ubundi ndagira ngo basobanurire kubera ko mwebwe nyine muri abanyarwanda aka gafoto ni prudence nyine mu kinyarwanda umugore uri hano agenda na prudence ako ko tuzajya tuzikoresha ibi ni biki lakini bimeze bite iyi afite bu and be okay afite bu and be mu gikapu una nini lakini bimeze bite kwa nini unashika pochi yangu kwa kipata gikapu cyanjye Nadia bimeze bite kwa nini unatembea na condom ndani ya mkoba wako ugenda na bu and be mu gikapu cyawe subiriramo umukobwa so kwirinda se garuka hano wangigira utazagira biza maswali ya msingi kukubaza ikibazo hanyuze ukazigimbye n'ukagenda wamtikira unatembea na condom na mafuta kwenye mkoba ute ugenda na bu and be mu gikapu cyawe se kurasa nyine wanjishwa
Nadia, wewe ni mwanamke wangu. Wewe uri umugore wanjye ntabwo uri umugabo wanjye. Icyo ugomba kugicisha make. Condom kwa nini si uri? Tujyana na Pridaso mu gikapu cya Kinyarwanda ko ntagiye twaye n'ibyiza mugiye mwirinda mugenzi. Ni mwanamke wako ndio ushike pochi yangu. Ati sasa kubivuza ko ugomba gufata ku gikapu cyanjye n'uri umugabo wanjye. Fata ku gikapu cyanjye ute? Ushawahi kukuta uri kuneka? Hata siku moja. Bro. Oh. Unaniuliza maswali ya ajabu. Uri kumbaza ibibazo bitangaje gusa wowe by'amabwa. Afu sina majibu yake. Nta bisubizo mbifitiye. Nipige. Mubitasa nyina wa musenzi. Mubitanga umezo. Sasa bakora ukuntu biyenza. Retera kubwira ngo nugubita umugore, nugakubita umugore. Na Bibiliya ikakubwira ngo nugakubita umugore. Urazi urebe umugore hani cyo amubwira. Ya ajabu. Afu sina majibu yake. Nugakubita umugore, nugakubita umugore, nkubita turebe. Nkubita turebe niba uri umugabo. Niba uri umugabo nkubita. Sawa. Pie, hizi condom zimetoka wapi na ya mafuta? Tira handi pizza fe cyangwa se ubwira ikintu zikoresha. Mimi na wewe hatujawahi uzivomera mwamazi cyangwa uzambara mu kiri koza amasiyete mbwira sasa. Uzikoresha akazi ki uzambika makaramu. Lipa kodi, nalipa bills. Bado unanikaripia. Yewe nishyura inzu, nishyura ibintu byose n'ibyo tuyana ngiye ubyishyura. Pia ndani ya nyumba yangu. Barangiza ugatangira ushaka kubitira mu nzu yanjye. Wala kijinga. Ho, wanyuka bibazo by'ubukwe. Hatukukutana. Ho. Sasa umugore ko abakitwaje gute untonganyiriza mu nzu yanjye. Kwa nini? Pema. Kwa nini? Vyema. Imekuaje? Ho. Sira bitekereje ko kubanza ari byo. Yema munakubwiye ngo nta faranga ufite. Hari nakantu bakubwira kakagukoraho. Kakagukora ku mutima. Nikisema na kakakugusa moyoni. Ya. Sore yicaye hano. Yicaye hano. Wigenza garuka ku kazi. Oh. Hano hari umukobwa wamuhagurukiye. Guhagurukira gutyo uri mu bibazo. Ubufite ibibazo bigeretse ku bindi. Ubufite ibibazo bazo. Umukobwa yaraje. Akihagera ahita acisha make. Baby. Samahani Tony. Ati mjye mwihangane. Nahisi leo sitatoka. Kwa hiyo unaweza kuendelea tu na ratiba zako. Ya, ati mugenzi umunsi ntago ndagenda. Mugenzi nshatse wakomeza akazi kawe. Tony. Sasa Tony. Tony. Arika. Urangazi wa musenzi. Samahani. Ati sorry gatoya. Kobwa kureba umusore mu maso. Upo sawa lakini. Ari kure asomeze neza. Niko sawa. Nise neza. Umuntu baba uramubona. Okay. Jana uliondoka kwa umekasirika sana. Ya. Nilikuudhi. Ati mugenzi bigaragara nka warakaye cyane. Ati papa mwihangane. Mwihangane mba nakanyoye. Sibyo? Ati mugenzi ro hashize mugenzi wararakaye cyane. Ese na mugenzi na gushotoye. Naomba nikwambie ukweli wa kila kitu. Shaka nkubwire ukuri kwa buri kimwe. Dusa sinzobe. Mimi niko na mahusiano yangu. Ati mugenzi mfite umuntu tubana. Na nampenda sana mke wangu kuliko kitu chochote kile. Ati mugenzi ndetse umugore wanjye ndamukunda cyane kurenza ibintu byose mugenzi utekereza. Tafadhali. Musore yaje kumubwiza ukuri ati mugenzi ndakwinginze. Kama nimekuja hapa kufanya kazi. Uko nagenze mugenzi ukora akazi hano. Basi naomba nifanye. Ndakwinginze kareke nkakore. Please. Nindangiza mite nta. Ukobwa yabitekereje. Okay. Lakini Tony. Atari kuze Tony. Nta lakini. Nta charakini cisha makeya. Nta ariko. Okay, ariko ni arakini. Sibyo? Siharenga wasakine. Nzayambigisha se kugeza ryari. Ikibazo ntago mufata. Ya. Tony? To? Ya. Kobwa yicaye hano. Ambwije ukuri. Azi ko yikusukundi iboga, azi ko yikundi escape ibogare. None dore mugenzi. Ho. Bamuciye amazi ku mugaragaro. Namubwiye ko bita umugore. Kobwa yaje kubitekerezaho biramurya. Umukobwa yakabitekereje biramurya, amarira bunga mu mazi atangira kubyimba. Ho. Ngo biramurya. Andi uyobera ku mugabo mugenzi w'abandi. Ejo bakaba banagukuramo impyiko. Volume. Ya. Ho. Mukobwa yaje hano. Mugiye byaramuriye. Yarababaye. Dore agahinda ku maso. Ni hamwe wishora mu bintu utazi ibyari byo. Dore agahinda ku maso. Dore amarira. Aya marira ntago yabaraye ingonda. Mugenzi umukobwa yari yaramukunze. Bimeze bite? Filime irarangiye bite? Ese mugenzi gukunda umugabo ufite umugore birangira bite?
byaramucanze. Oh! Komeze hano. Vipi? Bimeze bite? Sore yagarutse hano. Unajua yule demo anipa mawazo sana. Ya. Atubije nabiswara umukobwa umpangayikije cyane. Hivi inawezekana vipi mtu unamuona siku moja tu alafu unatokea kumpenda? Ese byashoboka gute ko umukobwa yakubona rimwe agahita gukunda? Do. Birashoboka. Kwa makini bro, sija kukusababishia matatizo. Ariko mugenzi witonda saka kuzamura ibibazo. Umva inama z'abasore mugenzi. Vipi? Ari cyapaka. Ari paka ugiye ugira inama cyangwa Prince. Iyi nama yigishije Prince tukati mani terura mani. Ubwana ukirimwe tuzanyina mani. Azidi kuneta. Hawezi kuamini inama za Prince cyazumba ngomba zose ziraresha hafi zazo. Zazisumba naho gake gake. Ni kama vile kereka iyo mugeze bw'ifaranga gusa. Ariko anatubwira ati mani terura umwana ukirimwe tuzanyina mani. Heshima mwanaume ni pesa. Ya, atubwiye icyo bari cy'umugabo mugenzi n'amafaranga. Una pesa basi jua kabisa hauna thamani. Ati mugenzi nta mafaranga ufite, mugenzi nta nagaciro ufite. Vyeti tunavyo. Ati havina umuhimu. Ho, nadhani mwenyewe unaona. Ati ibintu byonyine dufite by'ingenzi nuko tukiri abagore nta kintu mugiye tutarapfa. N'ubuzima. Oh mwanangu yana none. Ariko ba nta kintu kimwe usigayeho ugasigara n'ubuzima gusa. Nta kintu ucungiyeho. Ya. Ho! Fere byaramucanze. Gute inshinzi nkunda imbona ko mfite umugore. Ariko mugenzi kabonye ko umukobwa nawe tarabize. Yarakunze gusa. Yarazi ko ari boga yiboneye. Yarazi ko yikundiye Direct Escape. Kandi ze shawa nkurayo. Ngo nkunda filime z'urukundo. Ya. Pole sana Rahma. Ya. Atwihangana. Imekuwaje sasa Rahima yaje kugira inama mugenzi kugisha inama mugenzi nka kumukobwa mujye mumena. Kampeni mumera. Mtu haraka hivyo. Ese meze bite kwa kuno umusore mugenzi ako kanya gutyo. Ni inkuru ndende kabisa. Yani hata sijui nikwambie nini. Ati bye nani ntabuze ikintu nakubwira. Mimi mwenyewe najishangaa. Yewe ubwanye nani bwanye mubye ndatangaje mujye beberande. Ntago nzi ikintu cyambayeho. Na babako je? Ese papa bimeze bite? Jua. Yesarabizi. Ceceka. Mimi sio mtoto tena. Ati ntago ndi umwana kujya nabwira papa. Na nina maamuzi yangu. Je, ngomba kwifatira umwanzuro nta kiki ngomba gutekereza. Okay. Tabiri nimuone ukaka. Ho, ati byanjye nshaka kubona umusore uko nameze. Ariko agasore wakunze. Na agasore kishaka kwari nka Direct Escape. Ratiba ikoje leo? Ya. Vipi? Au dereva hayupo? Kwanza uache unafiki wako ujue. Ko gatangiye kumushinyagurira. Sitoki na Ese byagenze bite cyangwa se umushoferi nta wari warumeze nabi. Hivi Meze nabi. Niliongea nao wakaniambia wiki ijayo twende. Ho, tutamalizana nao. Sio mje kugisha umukobwa mugenzi we. Basi nikachukua assignment. Okay. Tubye kafata assignment mugenzi yo kudepoza ku ishuri. Biga na kaminuza. Umukobwa mugenzi we. Ya. Ho. Komeze filime. Usora sinzirira mu ntebe umugore atarataha. Oh! Sara umugore satahira yitwariye ka cyayi mu ntoki. Ako wasinzire. Umugabo yabaye madame. Oh! We. Baby. Abatashye nijoro. We baby. Uri sawa tahi. Babe. Baby. Babe. Babe unatoka wapi sasa hivi? Ese izi saufuye he. Bora umechelewa hivi. Ese ndabona watize gutaha. Sorry. Umbabarire. Kwa busy kidogo. Ho. Sire haragurutse. Unanicheti? Ese unchinyuma. Uchinyuma njewe. Jewe nkuchinyuma. Swali gani kumbavu? Ibyo bigoryo buri kumaza nibi kijye umuntu w'umukobwa. Umuntu w'umugore. Basi kibazo cy'ubugoryi giye umugore. Nimekuta condom na mafuta. Shona agarura cya kibazo cya condom. Kwanga umujateje umutwe. Kandi mamubwira abantu ngo mwirinde bayibana n'umugore wawe ugasaragurika.
Swala kipumbavu. Ntabwo ari ikibazo cy'ubugoryi ngubajije. Jana nimekuta. Ejo nagusanganye condom bo and be muri gikapu cya nonokera uvuga ngo ngiye mu rwazi ikibazo cy'ubugoryi. Hivi una nini wewe? Ese uri gutekereza iki? Kwa nini upendi amani? Ese nta ukunda amahoro. Kila siku ngomvi humu ndani. Buri munsi no gutongana uzamura ndi uzamura ndi amurushije umujinya. Amurushije umujinya. Amurushije umujinya arirakaza. Umugabo nawe gucisha make. Ako ko nakuzanye. I'm sorry. Ati mbabarira. Unafanya mambo yote ni kwa sababu nakupenda. Ati mugenzi ibintu byose nkora mugenzi nuko nkukunda. Nyagasani. Umugabo akunda umugore we kuri rwa rwego. Kuri rwa rwego mbakundamo. Umugabo arapfukama. Bimeze bite? Ajya kwinginga ajya ku mavi. Ati mugenzi mbabarira. Ati byose nkora nuko nkukunda. Ubabwira dore ukuntu yirebesha. Oh! I'm sorry. Ati mugenzi mbabarira. Umugabo yararize. Narakubwira ukuntu aragenda rukakugira tete vite. Yeah. Oh. Abagabo twese nimukatubone gutya. Araho tugira ngo tugapfukama gutya. Semutera amabese mbareba. Yeah. Ati mugenzi hangane. Ati mbabarira. Umukuru hasa nuri kumubaba. Akaboko katari mu ifaranga kararyana akaba kameze nk'igitovu. Sawa. Ati nanjye ndagukunda. Ukunda. Ajye kumwegereza ahita kamuhereza muri message. Urebe. Okay. Nanjye ndagukunda. Umusore agiye kumwegereza imugenzi ngo agire icyo agira, agiye kumwegereza akamuha muri message. Oh! Ariko byibura mugenzi umugore asetseho. Icyo abashaka nta kintu. Udufaranga twa duke abagira ngo ashimishe umugore ariko umugore bikanga. Oh! Tugaruka ku ngagari hano bayisomera ibinyamakuru nka kumwe tuba tumeze. N'abantu tugisoma kugira ngo dukange ubukene. Bagisoma kugira ngo bakange ubukene. Kagera nyine ugisomesha uri muri bisi wisomeshwa ikinyamakuru. Kandi utari no gusoma ari uguhugenza kugira ngo hatagira abakubona mu maso. Ari igihe umuceza aba yarayibye hano ajya kubitana n'umuntu amaso. Rahma. Daddy? Unajua nimeyapata matokeo yako chuo. Ese mugenzi wamenya uko namenya makuru yawe mugenzi wo muri kaminuza. Wow. Okay, wabimenye. Ni mazuri sana. Ati ni byiza kabisa watsinze urarenze babe. Mimi? Narakwizeye. Nibyo kabisa. Yani nikutafutie zawadi gani mbwira nkugurira iki kugira ngo ushimire ukuntu watsinze ku ishuri. Ya. Baba mimi nafikiri uwepo wako tu unatosha. Ati mugenda cyeka mugiye kuba uriho byonyine birahagije. Cyangwa se kuba turi kumwe. Rahi murakabya mwana wanje. Iri kintu ushaka rega kwivuga urankunda kurenza icyo ushaka. Ati birahagije. Congratulations. Okay. Ati mugenza kushaka kusuzane ntari ivi. Sasa mugabo mugenzi inaonekana yibaniye neza mugenzi n'umwana we. Taka. Lakini unakuwa mvivu kukisema. Hapana baba. Sihitaji chochote. Ati nta kintu nkeneye. Ati kuba uriho birahagije. Ya. Basi sawa mimi. Okay. Nilitaka tu kuzungumza na wewe. Nashaka kuganira nawe gusa nta kintu nashakaga. Sawa. Love you too. Okay. Unapendeza. Asante baba. Asante. Murakoze. Ayo tuzakubitana ukavuga icyo kirimi nkagukubita nkagutumura nkakombora nk'irahaguri. Murakoze kompetijwe nkarikura. Murakoze igisenya guhambira. Murakoze. Uri kinyo. Nkarirandura. Kuri yashana. Sukira akantu gato ko kunywa. Sukayutuzi. Sore yavuye. Bya mugabo areka. Ureba umugabo ajya kumukoraho umugore akika. Nyaje. Ati deka mugenzi. Babe. Nyagasani. Lakini leo siwende kazini. Naomba tu yote. Ati umunsi mugenzi ntabwo wagiye ukazi buje nashaka buje twishimane basi umunsi. Turi babiri. Ese ntabwo twakishimana. Ko sawa. Ati meze neza. Niko period. Ati meze niko period. Urabe. Uko ijambo nimwe murizi.
Usinifanye hivi. Ese mujya tubigende ntubikore. Siko sawa. Ati ntabwo meze neza. Niko period. Okay, ndimo. Ya. Okay, ndi mu kwezi. Bari kunyongorera ngo nimbisobanure. Ya. Oh. Sore yicaye hano. Sasa umugore yabonye agakonji yanze guha umwanya umugabo we. Twabonye ko bamaze n'ukwezi kose bataragira. Oh. Wenda biriya ni ibyabo. Ntabwo nkunda kubyivangamo. Gusa kwezi. Ni itungo se waba utunze. Ni itungo hari igihe usanga harimo inkoko igatera igi ukarirya. Sasa ndagira ngo ukurikire filime wa musore umwe twatangira mu byaro kumwe na Tony. Niwe uryoshye n'umugore we. Wow! Kurikira filime, dore uko filime imeze. Narakubwiye uzana umusore mu gihe cyangwa se uzana umusore mu rugo rwawe akagutwara umugore. Dore nari wamutwaye umugore. Dore umusore ukuraye kumurya. Dore ukuntu ariko kuri dufiringa abagore banyu. Wowe ngo no. Dore kuri dufiringa abagore banyu ariko burimo ngo murashaka udufaranga. Urabe? Ya. Mbere hasi mbera hehe. Mbera mu cya kabiri. None ugera mu cya kabiri uzamuka ugere Kamonyi. Ugera Kamonyi araka. Sasa tunavuyeyo asanga umuvandimwe we amuriho. Agiye gukubita kuri kra. Kuri kakani. Oh. Ako muvandi. Umwizere muvandi. Oh! Yasanze bagiye kwicunda. Kandi Sori zaramwishe, arangira afata umupira we, Sori ziramwica, areba ku ruhande areba hasi, areba inkuta abana ntiziri guhingurana yashaka kureba hakurya, ndebe hano, telefone yanjye. Nta kindi wakuru uretse kureba gusa. Rizike bado mapema. Ho! Nyagasani. Umugore Sori zaramwishe, ariko kumwisha nacyo bamubwiye afite amafaranga. Umusore yaricaye. Kisami mnyonge siwezi sema. Turagahinda. Oh! Ikintu cyabisa uzuni, cyabisa gahinda. Depression kurenga ugasara ubwonko bukava kuri roperi, ubwonko bugatambuka kajya kubona ukabona umuntu gutwara moteri mu muhanda, ukabona ari kujya gutwara imodoka mu bwato, ukabona ari kujya gutwara ubwato, ari gutegera ubwato Nyabugogo. Nyagasani. Oh! Hano depression kurenga bikagucanga bikakurenga. Yarahoze. Bwarakeye. Umugore yazinze. Urebe kwibwiriza. Uko bwakije. Umugore wakoze ko yishyura n'inzu we azingutwe. Datashi. Samani sana kwa kilichotokea. Ati wihangane mugiye ko byabaye. Aho kugira ngo sabe imbabazi haguma, asabye imbabazi ari gusezera. Unaweza kwenda kuanza maisha yako upya. Ati mugenzi ushobora kugenda mugenzi ugatangira ubuzima bwawe bushya. Urebe umugore ibintu bibaye azinze imyenda y'umugabo. Oh! Yirukanye umugabo we. Bansahoye munsi. Narakubwiye kugira ngo nzamuzane azaza bakubanza gutera amangumi. Nukubanza ugasuzuma akantu kose. Kunomba msamaha. Ubundi ukubanza bukabana nk'imyaka nka 15 ukazabona kumuzana tu. Kwa nini lakini? Cyangwa ukabanza ukayashaka kwamara kuyabona ko yatazaga gusora ko ukazayimusoramo. Kweli? Msamaha wa nini? Kubiturushye. Kwa nini lakini? Ese bimeze bite maze gutukuvira. Nini? Musaba imbabazi ziki? Bwira. Kweli? Iki? Msamaha wa nini? Musaba imbabazi ziki? Kubiturushye. Musaba imbabazi ziki? Umenichiti. Urankubise. Unanipiga nani? Urankubise ushaka kunyica ngo ngiye ngo mpengo n'umuntu nguzanyica. Nyanywa virago vyako sitaki kuona. Yewe urankubise ngiye n'ababyeyi banye n'umuryango wose uradukubise n'igihugu cyose. Ubundi yo kubise umugore ubukubise igihugu. None nkina hangaye wacu. Igihugu cyose abagore b'igihugu cyose ubakubise iyo kubise umwe. Kukuona. Okay. Bahanga sinzongere kukubona. Lakini unajua kabisa jinsi gani mimi nakupenda. Ati mugenzi uri kunyirukana mugenzi ntabwo uzi ukuntu mugenzi ngiye nkukunda. Oh!
kukuona. Umugore yaramwirukanye. Ondoka kwangu. Umugore kugira ngo azingatahe. Yirukanye mugenzi umugabo. Ati mugenzi urabizi ndakunda. Sinzi mpamvu mugenzi wawe. Nani? Ukunda nde? Ukunda nde mvana mva mu maso. Va mu maso ntarakwica. Ntaragushyiriza ubuto. Umugore mugenzi yaramutonganya. Bile hakuna nichokipata kutoka kwako. Ho, nta kintu cyane ndabona mugenzi kiguturutseho. Nta mpano nta kiniki. Ondoka kwangu sitakuona. Wanjye bahe wanjye ndagire kukubona. Mubure mu maso. Ondoka kabla sijakutia polisi. Mu maso mugenzi ngire kukureba. Naragutogosera. Tony ondoka. Sasa abagore imirwanire yabo murayizi. Umukubita iki mukanya akagutogosereza utuzi. Ese bava mu maso mukanya. Thank you. Urakoze. Ubundi ntugatungane n'umuntu nk'uyu nguyu. Urakoze kandi. Oh! Pase mu maso fane suranga imeze nk'agatsinsino ka shitani. Pema. Bana suri imeze nk'iya shitani. Ubundi so shitani. Shitani va mu maso se nyine. Umusore witwa shitani. Shitani nawe muramuzi. Zarasa niyo. Va mu maso fane suranga imeze nk'iya ntuzi. Kubitanga. Urumva? Umugore yarivu dore kwirakaza. Dore kwirakaza. Dore kwirisha umutwe. Dore kwirisha umutwe. N'amakosa yose araye. Go. Wewe unaonara, kuniona chizi unaonara. Ho, umugore yicaye hano. Sasa wa mukobwa, Rai mukobwa akicaye hano. Uri gusinzira muri telefone. Uri kureba umusore. Oh! Ari kureba umusore agahinda karamunanze umutwe warabyimbye. N'ishuri yarariretse. Ariko ngo yarasoje. Ari kureba umusore agahinda karamwishe. Yamenye ko umugenzi umusore yakunze afite umugore. Umugore kisesha. Yamusohoye mu nzu. Urabe utwo waramuriye. Oh! Abasore twitonda. Pole sana bro. Atubye guhangana muvandimwe. Yaje gucumbika ku muvandimwe. Asante sana ndugu. Tumugenzi urakoze muvandimwe. Unaweza kuishi hapa. Ushobora kuba hano mpaka masuala yako atakapokaa sawa. Ati mugenzi kugeza mugenzi ibibazo bya bigabanutseho gakeya. Mujye mugira abavandimwe mwibitsa ku ruhande. Mujye musijyamo. Mujye mutwibitsa ku ruhande. Natwe tuzaba tubategereje. Wanawake bwana sio. Urabe. Yaani umeishi naye miaka miwili. Yes, ubanye naye miaka 2 yose. Kuma sana bro ila ntabwo byoroshye kabisa. Ikaze. Ati mugenzi nakazi gakomeye. Thamani ya mwanaume ni pesa. Ati mugenzi umugabo nama uyu nawe bimusubiriyemo. Umugabo n'amafaranga. Tafuta pesa. Shaka amafaranga nizizane. Pesa ni thamani yako brother. Okay, ati mugenzi. Ati amafaranga na agaciro kawe. Na amafaranga mugenzi nta agaciro tuba dufite. Si lolote si chochote kwetu. Oh. Wacha nikatafute msosi. Yeah. Tuje tule najua una njaa. Ati mugenzi reka zano gusa akantu gakiya kagasosi. Ni isosi mu Kinyarwanda barayivuze nzayambiki. Chochote kwetu. Nzayambigisha Kinyarwanda okay. Wacha nikatafute msosi. Sosi? Tuje tule najua una. Wewe ni turayiza tukivukari. Nambigishije Swahili umwafashe amakaramu ariko mujya mwandika kamwe kamwe. Ya. Kumutekera yambaje umuvandimwe. Mujye mudusevinga ku ruhande. Ubanza gushaka inshuti nyinshi mbere yuko urujya moda. Wamenya ari bikisha. Ko na Adamu na Eva ngo bashwa. Na makuru yani mfite motari yambwiye. Yo motari makuru bayakura he? Bako umuvana ngo Skype. Ari motari twagendanye ari kujya ambwira ngo Skype. Bako uzi Adamu na Eva ukuntu bashwanye. Ngo babanje kurwana ngo bahune ngo uyisementi. Ngo baranye ngo bararwana ngo basubiramo. Ngo baranye ngo bazigira mu rugo ngo bashwanye ngo ntibongera kubana. Ngo byarangiye gucya ngo barangira ngo Gahini na Abeli. Noneho ngo Abeli kandi Abeli yarapfuye murabizi. Noneho ngo Abeli nzi umuntu muhamagaye. Aramuhamagara. Kuri iPhone ye. Hello. Ibrahim yaramuhamagaye. Hello. We Tony. Usore yanze kuvuga. Nakupigia simu zangu pokea. Ati mjeni kuhamagara ufate. Bikuhamagara ntufate. Okay sawa nitumie sasa hivi. Ya. Ho. Ya. Ibrahim yaramuhamagaye. Maya iPhone ariko bagacumbagiriraho.
ari kuba gacumbagiriraho gake. Ya ikintu cyonyine gifite agaciro atunze. Oh, kurikira filime arangije. Ya n'umusore sasa wa musore ngo umuvandimwe mwe mwitwaza ngo maniga yaje ku mugore we. Urukundo ariko ari n'umugore akamurira ifoto. Wewe ubaki urebe mwenzangu bingwa kuke. Ubundi nuntumira uzi ko hari. Bakereka mbarabure nuntumira uzi ko hari. Uzanaye ko nzahita mutsindira asigaye rukangara. Sibyo bibabwiye kare mu gitondo Kwa baya iki ni igihamya mfite. Haye igihamya baye mbivuze hakiri kare. unaonara Yenzi wawe zamukingirane sibyo. Nuko tuzayatumurira ofiringi uraho wangara. Aha kama hivi ibintu ntabwo nabishobora. Ibi bintu byanyuse. Ariko feeling umugore w'abandi, umugore nawe akarya selfie ku ibogare. Ariko mwabona mwagiye mugira sona ako dore ko nagufiringa, dore gufiringa umudamu w'abandi uramufiringa aramwumva neza. Ako abandi mwazanye abagore muri he? Mwazanye abagore muri he? Ako musore uzi ko ari we wenyine mw'isi uhari? Uzi ko ari we wenyine? Ni wowe na Jared Escape sibyo? Wowe na Jared Escape ubundi mwabagahe kera. Ubundi badukuye mu mbavu z'abantu babiri. Ako musore ya why tuachane hivi batusna bado nko chini. Musore ari hano ari gufiringa umugore w'abandi. Bimeze bite? Ari kumuriraho ubuzima, ari kumuriraho ifoto. Umusore bakana mu masajinga yarangiza akinyereza gatoya kumanuka ariko w'abandi ryo. Ubundi by'abandi ngo biraryoha. Ako karuse murakaze ariko nimuzakagerageze. Dore mba mbarabura. Ya ibintu ni imico mibi. Yashisha nubwo mbibabwira byari byiza. Kuniona ikintu ntari nakora, ikintu ntazakora. Bibabwiye kare ni bibi. Funga umunwa. Ya bari kwirira ubuzima. Bimeze bite? Urwo yasohoye nk'umugabo yitwaje ko mugenzi ari uyishyura. Umugabo nta mafaranga afite. Ubundi baca umugani mu Giswahili ngo leo kwangu kesho kwako. Inawezekana kuwa leo ni kwangu kesho kwako. Ya mukubita nyine nakabamfasha. Umukobwa nawe arafite amitete. Najua unaumia sana. Ati ndabizura babaye. Nubwo cyabaye ariko ari kubona umusore yabaye umuribwe. Umusore yabaye umuribwe. Lakini mimi nakupenda. Ati bugende ndabizi burababaye ariko byenda gukunda cyane. You are my first love, Tony. Ati bugende urukundo rwanjye rwa mbere Tony. Ubwo ataranakundanye ariko simbi nta wamenye. Rahma. Ati Rahima. Lakini sidhani kama mimi naweza kuwa na wewe katika maisha yangu. Ati mugenzi ntabwo nzi niba nshobora kubana nawe mu buzima bwanjye. Tuna gap kubwa sana. Hebu angalia maisha yako afu angalia maisha yangu. Reba ubuzima bwawe nuranyuze reba n'ubuzima bwanjye. Ndi umutwazi w'imodoka ariko we mugenzi mwana w'ingagari nako kaba karimo agomba kugira n'icyo kibazo. Kwa hiyo Tony unanitesa kwa sababu ya kipato. Ese mugenzi uri muri amajyana uranyanga bitewe nuko nta kintu uhagaze nta ducero ufite. Gaumbwira. Unahitaji kuwa mwenyewe please. Ati shaka kuba njyenyine mugenzi nyihanganira. Ati kana mbabarira. Nyagasa. Tony lakini mimi nateseka kwa ajili yako. Umukobwa maso yaratubwa. Ati mugenzi ndahangayitse mugenzi kubera impamvu yawe. Unaomba unielewe. Ati mutwiri kunyenda kwinjiza unyumva. Uende Rahma. Tony misiri. Rahma nimesema naomba uende. Navuze ngo mpa mu maso genda. Rusore yaramukanda. Unaelewa? Ese ntago wumva. Ahantu hari urukundo yakugenda umukobwa bahataho. Nawe mugenzi umukobwa yaramuravye. Yarabye umugabo w'abandi. Ugataza ukuntu urugo rumeze. Ari gufateranya gutya urugo rwaraguye ugahita uhagurukana undi. Ariko umusore mugenzi nava ku bintu. Ntacyo wabumubwira. Nyagasani. Ya.
wakoze filime umusobanuzi mugenzi kajya nibagirwa no ariko nta no kwivuga. Umusore yatangiye kwiyicisha inzoga. Bro yatangiye kwirenza amayoga bimeze tangira kwiyicisha amano yoga depression yaramurenze. Dore umusore ngo arabipanje. Umusore wari utagiye kwigira udufaranga yarabonye akazi mugenzi ko gutwara imodoka ariko kuvuga ati mugenzi ngiye kujya nshaka dukeya umugore mugenzi nawe ashaka utundi duterateranye tudukure mu make. Atangira kwibuka mugenzi ukuntu yarabanye n'umukobwa. Okay mwihangane. Atangira kwibuka mugenzi ukuntu umukobwa bajya bajyana ku kazi. Urebe natangiye kwibuka. Umusore inzoga zimugezemo atangira kwibuka Rahima. Muko uraberewe kabisa. Shadia cyakuze cyitwa Shadia gita kiri na cyitwa Shadibo. N'umunyarwanda mvuga mwihangane. Uyiboke kadukomeze n'uyu nguyu. Ya ukitsere kureba hano muko sasa umusore nawe umbi wa musore mbere anyuzaga amaka mufungira nduko muko ikirenge ufite hari abandi bantu bagifite mu iki gihugu. Muko iki kirenge rero urumva nta undi muntu ugifite surumva. Yewe Mariana naramubonye yafite ikirenge kitameze nk'iki ngiki reba nk'aka karenge sibyo noneho n'utuguru urumva utera imitoma noneho utuguru ufite urumva sore kuzamura amazi n'ababwiye mujye murarika mubeshya abantu. Umusore yari yararobye yarigeze kurobaho rimwe umuntu mumarana kangahe mu kazi ugatangira kuroba yatangiye kwambika umuntu inkweto kaba kabaye. Umusore ari kubyimagina yasinze kamugezemo ari kwimagina ari kwambika umukobwa w'umukire inkweto. Umukire uri hariya yamubwiye ngo nabyaye mukanuye muri kurya neza. wasikutishe wenye mishe. Uraza urebe filime umusore utangiye gusinzira mugenza karoto ari kumwe n'umukobwa w'umukire. Uraza urebe faranga ntacyo ridakora. Sawa murakoze arangije afata na bag arayimuheze ko amufata neza kikora hanga ariko dutemberanira fresher umugani wa Fanta urumva. Arangije ahita amuserukana nk'umugore nka madamu we mu nzu y'umukire bakubitanye gatanu umukire nugita musanaguza tu inyamakazi cyagagora gatagata mu duce atambuka mubyeyi mwiza. Nakoreka tugukingurira umuryango w'inyubako nako y'umubyeyi wawe. Umusore nawe bitekereza ari kubyimagina ari kumwe n'umukobwa w'umukire yaramuhagurukiye none nawe atangiye kumwicarira. Yakasani bimeze bite umusore mugenzi inzoga zitangiye kumugeramo kandi inzoga zikwereka ibyanyabyo. Buri inzoga zishobora kukwereka ahantu urukundo ruri. Nanjye hari igihe nsoma ako kantu iyo nshaka kumva ko mu nkunda ngabanza nyine nkagasomaho mumva ko za komenti zanyu ziba ari izanyazo. Escape turagukunda tuzakuvuga inyuma tuzakwirukankaho urambeshya ngafata ku kantu gatoya nasubira kuzisoma nibaza uyu muhambirwa press uri kwandika bino bintu uri kubeshya nde koko. Twicara dusimbukana. Asante sana mzee wangu. Ati mugenzi urakoze. Sina huo muda wa kupoteza. Niambie umeniita niitikia wito niambie. Mpamagare zasura umusore uri hano. Mzee wangu. Papa umusore hano yahamagaye boss we. Banzaje kuvuga irya mukuru urebe filime. Sina irya mukuru ratinda rishobora no kukwicarira mutsarije. Huo muda wa kupoteza. Nagiye bite cyo kugutegereza. Niambie. Nagiye bite igihe n'amafaranga. Umeniita niitikia wito niambie. Bwira umpamagara iki sasa guhamagara sobukwe akaza kubwira gute. Kuna nini? Rugutwa. Habaye. Shikamoo. Mumeze mute ndabasuhuje. Maraba. Ndabasuhuje namwe. Ibyo nabyo nilikuwa nahitaji kuzungumza naye. Nashaka kuganira nawe. Niko hapa. None siko mpagaze ukaba utari kunganiza kandi ubu ngubu turimo turabara inkuru turi gusobanura filime. Nieleze sina huo muda wa kusubiri. Akusobanura cyase ni ubwira Escape gusobanura filime. Kuna nini?
Mbwira se nyine. Baba. Papa. Umusore ryamukurira mutindanya ryanze kuba mu kanwa ya musaza twamubonye. Mimi na binti yako. Yewe n'umukobwa wawe. Wewe na binti yangu? Wewe n'umukobwa wawe. Wewe na binti yangu kuna nini? Wewe n'umukobwa wanjye harimo iki? Urabe? Wewe na binti yangu. Sinzi niba wabukibibuza wanyu umusaza arakaye gutya. Nako mimi na binti yako tuna mahusiano. Yewe n'umukobwa wawe turakundana. What? Uyu musaza yaramubwiye ati umukobwa wanjye namubyaye ukanuye amaso abiri. Nyagasani. Mbena amazi mu maso nakubura n'urwunge. Unasema nini? Uvuze ngo iki? Binti yangu ni nini? Cyane umukobwa wanjye mugiza muri. Iki cyawe kimeze nk'ikifuko. Ndio mbone gicura. Nakwica utekereza mu bwonko. Ufata kazi kujifanya nini wewe? Wowe iki? Msikilize. Takiwa kuondoka katika nyumba haraka sana kabla sija kufanya kitu kibaya. Ibintu wisizemo ntago wize nta kugira ikintu kibimva mu maso. Haraka sana kabla sija kufanya kitu kibaya. Si ibyo bintu uvuzeho kambirwa we ntarakugira nabi woka. Unisikia? Urakumva? Umevunja masharti. Siba. Umukobwa yavuye ayo. Unataka nini? Rudi ndani. Ho! Subira nyuma. Subira mu nzu. Ho! He is my first love. Atiro n'urukundo rwanjye rwa. Funga. Rudi ndani. Funga iyo toilette usubire mu nzu. Toilette ni umuntu wavuga. Dad. Rudi chumbani. Subira mu cyumba. Ijambo rimwe gusa. Wewe. I say. Nicho chufuatisha hapa. Niki kikuzanya mama yangu. Yagasana abantu baratinyuka kukimutiyuka kujya mumva muzi yuko imbazi nyamamirambo koko. Nitakukata kichwa. Sikiliza. Ndagukata mwibice urumva? Hii nyumba uione kama tanuri la moto. Iyi nzu uruyirebe nk'umuriro nk'inuze y'umuriro. Uione ikibatsi cy'umuriro. Tanuri. Uyirebe nk'ikibatsi cy'umuriro ku buryo utakoraho. Ondoka. Hindukira ugenda. Ondoka. Dore umukwe. Ubu niwe wakiswe umukwe dore bari kumujujumbikanya. Oh! Goodness. Umusore urwunge rwamugezemo mugenzi uruhita rumwereka ukuri k'umukobwa umukunda. Oh! Yagasani. Umusore gusaza uri hano ufite umujinya nshaka kumena ikirahure. Ako. Abantu baramenyera. Ako iyi mbeba nayizanye ngo yitwara umukobwa none nshaka kumutwara iwe. Ubu wasanga yari nicunze. Ubu wasanga yari nakubize kuri ka. Jazira mvugo zanyuze yisetsa. Wasanga yarakoze kuri ka. Musaza avuye. Mukobwa mugenzi agahinda karamwishe. Depression amen. Subiramo. Kitu gani kimemzidi? Mtu maskini atasaluri na shindwa. Umukene imbeba itazi no gutekereza ngira ukuntu wayikunze. Umekosa nini hapa nyumbani? Muzabuze iki? Yani ndio mwisho wa elimu yako. Ikinyarwanda kugiswahili nicyo ndi gusobanuza nta kindi ndikongeraho. Nongeraho nitumwe two kubiba ducyabwiye ngo musare namwe. Gaho mbwira. Yani umukobwa amaso yatukwibiye ntago bari ukwigirisha. Yani huyu sasa ndio anakwenda kuwa baba wa wajukuu zangu mimi. Ese mbwira uyu nguyu iyi mbeba iyi fuko niyo igiye kuba papa wabuzukuru banjye. Bwira uko ngiye kuba sekuru w'imbeba. Ubwo nyine nikimwe urumva nibuzanye umukwe akabyara umukwe bita imbeba ubwo n'abana niko bizagenda. Ndio nataka kuja kuwa mtetezi baba ngaba uyu mukwe ne uzambugira umuntu untwara imodoka. Yani huyu ndio msimamizi wa Dafite n'ibihumbi 100 ku mufuka. Niuzamagarira. Isho waki. Unama y'abakirongo zamagarira imbeba. Ifuko mafuko. Ukobwa yararize. Duragahinda. Yagasani. Nilizani nimepata mrisi wangu sahihi. Umekwenda chuo, umesoma. Ati mugenge natekereje ko mugende nabonye umuntu mugenzi uzantabara. Tazama cyangwa se umuntu uzamugiye cyangwa se umuntu uzanteza imbere uragenda wiga kaminuza urasoza nzimwarikira uzimarira. Bana atari ibintu tagiye kuzana mu rugo. Msomi. Nabitaka wewe ubera kubwenda jana kurera mujye ngo wiga mugenzi usome naragiza uzane mujye impamya ubushobozi. Ubundi uzushaka amafaranga. Nta kintu wabuze mu rugo. Ukobwa yararize umusaza ari kumusakuriza bikumurya mu mata. Dereva. Mwajiri. Utumia pesa yako kumlipa mshahara. Anakwenda anambia umuntu twari imodoka. My first love. My first rukundo rwa mbere. Rahma. Wewe ni mama. Wewe ni mama. Siwezi kuzungumza nikamaliza yote ya tumboni. Wacha niweke akiba. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byose ngo mbibare mu nda. Ariko reka ibintu byose mbimire mbikire mu nda. Ubu ni mfire mu nda ariko ndagira ngo nkubwire ko.
Umva umusaza, umva umusaza, umva umusaza, umva umusaza, umva umusaza, umva umusaza. Umusaza yaratoze, aradoda. Umukobwa nta nubwo bari kumwumva ari karega. Okay. Hautatoka hapa ndani. Ntabwo uzongera kuva mu iyi nzu habe. Mpaka nitakaposema mimi sasa. Ugeze igihe ngiye mvugiye ngo sohoka mu iyi nzu ujye kuri toilette. Unatoka ndani. Umusaza yarakaye. Piga pinda. Urumva? Tutatoka tukitembea pamoja. Tuzajya tuvana hano tujye gutemberana. Niba ari n'icyayi cyangwa sakaju gafate turi kumwe. Urumva? Icyo ufata cyose ifate turi kumwe. Urajya tujyana mwitwarire niba ari byo twitwaza. Umukobwa yarababaye. Bimeze bite? Agahinda karamwishe. Nuko filime imeze. Nuko urukundo bigenda. Ibyo mwishoramo bijye mubyitondera. Nanga depression iramwica ukajya kumva Makuberi yagiye kwa Makuza purupa hasi ariko barahazitiye. Muzajya mujya he? Reka da Nyabarongo bafunze kera. Ntabwo uziko nagiyeho nkagaruka. Ariko nagiye ngiye kureba presse. Ngiye kureba presse. Umari igihe Nyabarongo. Nyabarongo ugiye kuroba. Ngiye kureba inanga. Sanga inanga yasanze barahazitiye kera. Security zamugaruye. Umukobwa ngo yari yamubabaje. Ibintu mwigira umukobwa yambabaje. Umukobwa yambabaje. Ya. Baturisha ikisesa. Sore sebuko yamubwiye ikinyarwanda cyumvikana ati nta kintu uriho, ati umukobwa wigereranya nawe ntawuzi. Yambwiye ati washaka amafaranga cyangwa ugenda uyashaka uzabone kwigereranya nawe wigereranya nabo. Uri kwigereranya nawe ntawuzi. Umugore yamuzaye mu rugo byakomeye. Kuzwiga umugore gusohereje mu gitondo ubundi uhita ujya gushaka undi aba yanawugukobye. Igihe baze kuvuga ngo ntukamubone. Genda yabuze ayo magambo. Sazuri hano ni umuribwe. Yararakaye. Yaje hano. Sazuri hano ari kwizengurutsa asanga umukobwa depression itangiye kumunenga akicaza uratera ndagahinda. Uzi ukuntu twababaye? Uzi ukuntu unajua kuwa? Sasa uramutera imwe yazumva. Kubwe yaragiye arashishira imbere mu kubita. Niba igomba kubimwibagiza. Uragahinda. Urukundo no kurumera. Bimeze bite? Kubwa ari hanze aha. Arasinzira. Aba nabo baracyargira ubuzima. Mnakaa hapo mnaangalia vitu vya TikTok mambo kibao. Sasa wewe unafanya bitamwa akantu. Urimo baganira. Umusore ukuntu arira figa ariko ku mugore w'abandi. Aka kantu urakabonye. kuendera ku TikTok. Okay, bugiye ku ruhande. Arangije. Aramushyira ku ruhande. Arangije. Umugore nawe ariyekamira hano. Baraka yesubirira chat. Telefone irasona y'umugabo. Uwo yise umugabo w'iyo minsi nyine wo kwifashisha. Simu inaita. Telefone irahamagaye. Irasona. Baby. Uko phone yagasonye. Sasa kuri telefone. Asaga telefone yanditseho ko ati umugore wanjye nyine nkunda muri make. Basobanura ibintu byose. N'amazina y'inka nzabwira haza yabasobanurira. Wewe wirukanye mu nka. Zaramufashe. Hello. Umugore yaramufashe. Nyagasani. Umusore wamuraruye afite umugore nawe. Turashize. Dore umugore ukobwa ngo ziramwumira. Ngo ziramwumira. Aba iki?
Kwa umeamua kuchezea maisha yangu. Ese mugenzi wahisemo gukina n'ubuzima bwanjye kandi cya kintu nubwo abandi twarakibonye nawe ubwenge ibyo ukora bizakugarukira. Nababwenge ibintu ntimuzabikore bitazabagarukira. Kivipi? Sikuelewi. Ntabwo ndi kukumva ibintu uri kuvuga pe. Ubuzima bwawe. Yese ugeze umana nije umupira mu buzima bwawe hari ikibuga cy'umupira kirimo. Hari mwarena se. Mahoro. Afata ishingo. Afata ishingo ni igisore. Niachie basi kwanza. Ndekura se nyina wanjye kirawe. Ujue, niachie. Ndekera ondekura. Swali langu, una mke? Au wari kwibatishwa udushingo ni bonsa. Ujitambwe kubita umugore. Niachie basi. Ndekura tuganire wandi kure. Ndekura se yakurandi wanjye kirawe. Kuperi gusa mwishengera. No, wewe litakaje? Ushaka iki kandi? Afu sikia. Oh, kwanza inakuaje mpaka unanikunja? Unajua amfuta mwishingo amusenze wa mugoro wawe kwa amfuta mwishingo. Mimi so boya kama ule boya wako ujue. Yewe ntago ndi fuko nkirafuka ya waje kumenyera. Takuumiza. Genda kuda ndakwangiza. Urumva? Sogea. Nitakukoroga. Nyagasani. Sikia. Ndia leo sitaki kuiona simu yako. Ntago nshaka kongera kubona mu telefone yawe umpamagara. Kuva uyu munsi. Urumva? Nadhani umenielewa. Ndakeka wanyumvise sasa. Ndagira gura filime umusore yambashe deryo mukore. Arivumbura. Ibintu mukora nabwiye ngo bizabagarukira ibyo mwakora byose. Ina wisanga imbere utagira ngo uzambabaza se nkureke. Nyagasani. Bimeze festiravo. Bimeze bite? Reka hano ku nyubako y'umukire. Kiraba yitekereza utuntu twiwe turaho. Ako umusore nirukanye. Umusore aragaruka. Ari abasore tutava kwizima. Sebuko yaramubwiye ngo uzashaka amafaranga kandi byo kuza kubeshya gukunda umukobwa umukunda niki. Hakuna mapenzi bila rave. Asante sana. Kia wito wako. Unajua kosa lako? Musaza yaramuhamagaye. Karibu. Okay. Asante sana mzee wangu. Turakoze mugenzi muzehe. Nimeitikia wito wako. Bizenda kwitabye. Musaza yaramuhamagaye. Kurikira filime we. Unajua kosa lako? Ikosa ryawe urarizi. Rabe. Hapana. Ntaryo nzi pe. Sijui. Ntaryo nzi. Ni kumfanya binti yangu akupende. Tuma umukobwa wanjye gukunda. Ibyo kosa ryonyine wakoze. Wiki? Kumfanya binti yangu akupende. Ibyo nabivuze pe. Kupende. Umukobwa wanjye kuba aratumye gukunda niryo kosa ryonyine wakoze. Bizagucisha n'umuto. Okay. Aheri umeitikia wito, umekuja hapa. Sasa umugabo yabonye ukuntu umukobwa umwana wahora hangayitse ahamagara umusore ngo banza biganireho. Amenye ngo ndakwica ngo kure kwisi birangire ubundi amenye ngo ntukiriho. Umusaza n'umuribwe. Leo tunakwenda kumalizana. Uyu munsi tugiye kurangizana mimi na wewe tunaenda kumalizana. Utakapotoka hapa na kufungua huo mlango ukienda nje tumemalizana. Ukiva hano ushingura utera intambwe ebyiri urenga ku muryango turaba turangizanye. Sibyo? Uyu munsi. Aragosoka yakugizazu. Binti yangu kwa ajili ya kumchezea tu au unamhitaji binti yangu kwa ajili ya kumpenda kufungua? Sasa ya usora usobanura kantu kamwe kugira ngo mubiki gisaza n'uburibwe tuba turiho twarariwe. Unamtaka binti yangu? Esa ushaka umukobwa wanje kwa ajili ya kumchezea tu kugira ngo ukine nawe gusa au unamhitaji binti yangu kwa ajili ya kumpenda cyangwa uramushaka kugira ngo uzamukunde na kufanya maisha yake yawe yenye furaha kugira ngo uzamukunde abe ubuzima bushimishije? Umusore mzee wangu papa reka nkubwire igisaza ni kiribwe ntiwanahakana niyo waba wisubiyeho. Naomba nikwambie tu kweli. Ati ndigira ngo nkubwire mugenzi ukuri. Mimi nampenda sana binti yako. Ati umukobwa wenda mukunda. Najua niko katika situation mbaya. Ati mugenda wizi ko ndi mu situation mbi. Sina pesa. Na bikaro mfite nta biceri mfite. Na I promise you. Yaho mugenda gusezeranya yuko. Tafanya mtoto wako aishi maisha bora. Zakora igishoka cyose mugenda umukobwa wawe ubuzima bwishimye. Na mimi. Cyose usimisha abane nanjye yishimye. Promise you. Ndagusezeranya.
Okay. Aha. Ni sawa. Okay, sawa. Unajua? Urabizi? Kidogo ni mtu mbaya kidogo. Urabizi ko kindi mundi umuribwe nakugena yamenye umushenje. Ni mtu mzuri. Uzamumenyera. Kandi umukobwa yavuye yasanga isara cyane umuribwe. Se yavuye yasanga Tony. Sawa. Ndabaretse. Urabe? Sasa yabitekereje abonye umukobwa agiye kuzasara. Sasa yabitekerejeho. Samahani kwa kuongelesha vibaya. Ya. Tubijya guhangana ko naratumye umera nabi. Usijali Tony. Tubijya ntugire ikibazo. Koko uko sawa, hamna shida. Kumeze neza muje nta kibazo. Umusaza agiye. Uraho umusaza. Akoze kukugi gakeya abitekerezaho. Okay. Sawa. Naomba niongee kauli mbele ya baba yako. Shaka kuvugisha ukuri mbya mbere ya papa wawe. I love you. Ndagukunda. Nakupenda. Ya. Bagaranyo. Urumva? Umukobwa yabuze hareba. Byaramurenze. Umukobwa uvuze ngo iki gasubiremo. Nakupenda. Ndagukunda. Umukobwa yabuze hareba. Byaramurenze. Nimeze bite? Umukobwa yarebye papa we ni ubimukore. Papa unayemo. Utayemo. Wambonye. Ako papa. Nibyo unayemo. Umukobwa mugenzi yarishimye. Muze ngirese. Reka tugireze byose. Mugire nyine babasenze. Mwabikoze se byikinira sha. Muhobere sha mwegere sha, Urakagabo sha, Urufaranga turi kuza sha. Amuha amashyi. Umusore yarikanze urebe. Amuha amashyi yagira ngo yisubiyeho. Ko yakabarebye. Akomye amashyi agira ngo yisubiyeho. Muze wisubiyeho. Unisikize vizuri Tony. Nyumve neza Tony. Nimeshakueleza kuhusu Rahma. Nagusobanuye byose kubyerekeye na Rahima. Yeye ndiye mboni ya jicho langu. Mugenzi uyu Rahima niwe jisho ryanjye, niwe mboni y'ijisho ryanjye. Sasa basi, hagati aho nitakupatia fedha uanzishe biashara. Zagukubita ibiceri mugihe utangira ubucuruzi. Musara byaramucanze. Nenda katafuta umukire yemera kubukubita ibiceri. Mahali pa kufanya biashara. Genda ushaka ahantu ucuruza, ushaka ariko ugere rwa Ruteramano, ushaka kujya hagana hehe. Aho ushaka hose. Ili ufanye biashara. Ushaka kuja ahantu ucuruza ukora ubucuruzi. Sore byaramurenze. Biki? Umukobwa yamukunze ari mu mikino. Umusore nawe apfa kugwamo. None dore ibintu bibaye. Ufanye biashara, uhakikishe unakwenda kumtunza binti yako. Wewe ukora ubucuruzi, ukoresha buryo ki umukobwa wanyu uzamufata neza birenze. Sitapenda itokee siku moja impata shida. Ntago nshaka ko hari umunsi n'umwe azababara. Zagira ikibazo. Tumeelewana hapo. Turabyumvikana aho ngaho. Umukobwa yavuye, umukobwa byaramurenze. Ahobera se. Asante baba. Tubye papa urakoze. Yamutaye mu yusari yikondera. Yamutaye mu bogare. Nyagasani. Murakoze. Vuta hiyo sehemu ya biashara. Shaka hano ucururiza uve muri ibi. Barahoberanye. Nimeze bite? Birangiye amutsindiye. Birangiye umusore atsindiye umukobwa yikundiye. Ndetse utazana mubyimbya umutwe. Arangije anaryaho. Yaramaze igihe kirekire umugore amutera uw'inyuma. Yaramaze igihe kirekire. Ako baby urazi papa wawe hanafitemo icyumba. Urezi iryo kintu ndatekereza. Arangije baby banzungwemo. Arangije mugenzi barabahuje. Birangiye mugenzi papa bemereye kubana. Bimeze bite? Umusobanuzi Gerardiscape ndabona best maker ukushatashaka kuri Gerardiscape unonde make best of the best. Ndetse mugasobanuye ndarenze. Nanjye musobanuzi wenyine sigaye arongera ryari ko berukundo abasore birira. Barakanje injugu. Bari kurya ibitokeje mwebwe mukarya ibituragurikije.
agafilime nuko kagenze umusobanuzi Jetscape nakuyemo ni the winner best maker kushaka dushaka kugura Jetscape unonde make best of the best ni muri ku ruhande ni kane the beyond the scene let's have a kinyama ni heme chance dai mataf haji cyasa Adam Margaret cyasa Margaret ni ari the rumba ari ni bari dorando ni bari iki nanye baraza kuje ciao ciao ndabakunda ndamara kora follow ndamara kora subscribe nari iki gayo ngoko ndabakunda biri mitangira ituje titangiza karimba gatuje umusore uri hano sasa ndagira ngo urebe umukobwa umunsi umwe yari yicaranye n'umusore muri salo yasanye umusore yumva undi musore arakomanga umusore uko yakaje ako okay ndakangwereka tuntu dukora sirarakomanze cyane inyuma noneho rero bite mwakira hano imbere nuko inda yayisamye ya amuha karibu ati mugenzi ati inkuru iri kubaza umutima ati mugenzi nubwo nabwi ari njye warwishigishiye ati mbabarire ati ntabwo nzongera kukubabaza nyagasane ho ya iyi nkuru iri kumba n'umukobwa nubwo ari njye warwishigishiye ati mugenzi nubwo ari njye warwishigishiye ati ntabwo nzongera kukubabaza niko mugenzi akarimba kavuga mutima utema umva umusizi umva imitoma bwiza bw'amashuri umva imitoma we birezi n'amahugire muveyo muterete mwumva imitoma mwokatwa mwewe aramugije gwera muri yawe dimanje turi abajama banje dusangira meranje je nawe n'abacuti banje mbaratiranye n'inyindi wanje kumbi warancengaga unyita igicucu cy'igicando wonye nuko nca byaba nko gucira hasi ndajya nyuzamo numve mbareke mu mwumve kunca kuri nyiri nyindo barakina udukino bagiye ku mazi baranatemberanye none bamumuteranye inda tuyimimba kubera naravuze ati iyo uretse umugore baramukurekera koko ndimo nezerwa ngo nzagutsindira bamuha ikibamperekeza kira none dore nsigaye ngana n'uru ati none dore mugenzi nari kokoye ngo nzagutsindira none nsigaye ngana n'urusindira bakinye mugenzi bari barakinyerega n'utwabana Imana bizu n'ibisusu nanjye nirwa muri umunsi mwiza wirirwe ati mugenzi abandi baguherezaga ibi bizu n'ibisusu nanjye nirwa muri za munsi mwiza neza nenda kuzasara ati nenda kuzasara inzoga reka bagucubuzi ati wigize inzoga ati reka bagucubuzizi n'akaririmbo zawigira kara kuzikuri musizi bakaji wa musare wanciye amazi nakwimye nubwo rwo dutangira filime yiswe nde